hong vô action team ho nam team ta jong kom diu team lo ta kom diu che kan bol lo now he evangelist no pathin na to hong ke pat ti la he ka foundation he gospel action team he tin action tam zo yang haman ngan compose a na hello hen ya chu ke ho nong tu nia he lam the lo thum ta lo in ban kai do hen kan bol deu he long lut tan hen deu te la jong he ke ho mong en kain khum thau he tiang chen het pi wo